agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Imbag ka pa, Maridina. Adda ka lang dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastala ti biag amare. Agtugaw ka, naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasom latta, tagpapintas. Ay, kastala ti biag kunak manan. Agpapintas tayo lata, uray narigat ti adda pa nagbiag. Imbag ka pa, taada pagpaparlor mo. Saan anas kan nga agpaparlor ka, tapno pumintas ka, mare? Tasyak, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre, naskan mo ta kanayon ti panagdigos, tapno na dalos ti bagi. Ay, Awan gayam, nakalatiw ka man dito'y ayan ko, mare. kaya't kulati adda kasarsarita na, Mare. Ala, umunag ta nga ron dita balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayat ti panagsarsarita ta, mare. Agyamanak, Mare. Naanya ka diti parikot mo. Nilakay ko, Mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay nga eh. Si kala ang tinangibagaak iti daytoy. Diyak kayat amaamuan ti sabali, kapot amabaina. Apay, anya ka di day tamare. Ibagamlat ta. Kandi ka agdanag, awan pang ibagbaga ak asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan nak at talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di tabalayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakmat Anya nga ro ti parikot? Amo mare, agparikot ka no talaga adi na kan kayat nilakay mo nga arakupan. Kayat nasawan, adan sabali a babae, itibiyag na. Awan mo't amok a babae nilakay ko. Day tala ang tatunggal balikas na kat masairak. Ha? Imbag ka pa'y. Awan pa ka sa sairam kan nilakay mo. Ay wun, husto ka mare. Narespeto nilakay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pakasairak? No addaman na ilawan na nga insawang, kat nasa Irak, agkid daw adagos iti sore, kat agkan kan arakupan na kon. Iso day ta, mapunas mo tan adagos ti pan nakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa'y Nag-sweet kayo gayam. Wun mare, rumbang mat ngamin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda ti panagayat kan pamatagday ta. Ni, ada ka madgaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Aglisi ka man. Tanga. Ha? Amo nga dabit-bit ko. Sumanao ka pa lang. Ay, sige, umunag ka lakay. Ala, manganta yon. Insigang ko, tay karnit baboy aginatang mo lakay. Winanang, ay na, naimas ti si Dan Wan nga rot, naimas ti si Dan. Pwah! Yan. Ni, apay lakay. Impugsong mo tan tinigop mo asabaw. Anyamat daytan. Anya dayto asidaan. Awan ramraman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mat. Ay, unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti pa nagsasaom kanya. Awan kat am-am mo matao Awan pa'y paglaingam uray anya abanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Day, apay nga agsangsangit ka nga imbay dito'y balay anak ka. Nasa Iraq iti pa nagsasao ni Andoy. Nakasango dagiti anak mi a pinagsasawanak. Ay, una yan ti asawam. Iti pa imot sango ti panganan. Awan serserbik nga asawa na iti pa nagsasauna, nanang. Di mo pa'y laki panawan. Awan na sayat a pagbanagam no salbag ti asawam. Hunla ka, kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na asairan tirik na ni bakat na. Nay, apay nga ay. Idi ka no pa'y lagaya makasta.
masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay ngamin nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da masayar ti asawa da. Naimbaglakit din ta saan ka akas talakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Wan bakit? Tati asawa, ramen, saan kat akabilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsak lata ti pagtaangan. Wan lakay. Mbay ang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Andong. Barang denggan na ti balakad ko. Pare Andoy! Woo! Dumagas ka bay! Oh, pare Pidring. May ka pare. At daginatang kong arak. Daytay saan unay ang makabarteke. Ay, daarak mo, pare. Un pare. Ay, kato na. Ala, agtugaw tapay dito'y parangan mi pare. Ta ipaalak kan ni bagat ko ti arak. Ay, kato na. Bakit? Irwar mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ti basaw. Mayat ngagpaiso, pare. Sige lang pare. Ibuson talay to'y may sabote. Saan abali? Tas an unay ang makabartag. Lakay. Oh, ato yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalangarod lakay. Tay na kidya kusina. Tagluto ak pa iti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam ang mga numasugat iti kutsilyo tayo, ma'am. Wan? Wan, lakay. Sige, inakpay nga rod iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka mata ni ti asawam, pare? Wan pare. Rumbang akasta ti panaglangan ti agasawa, pare. Mabutangak ngamin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Ha? Wan pare. Tati asawa tayo, mabambannog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, aglutaw, ken mangaywan iti anak tayo. Kwa. Isu asyak pare. Dungdungwak ni bagat ko. No addaman na isawang ko ang nakasaktan tirik nana, agsuri ak adagos pare. Tama di, no addaym impanan na asakit tinakam. Kat no addamat madi na isawang na kanyak, agsuri mat. Kasta ka di, pare. Wan pare. Naragsak kami kanibagat. Tas sweet kami, pare. Inaldaw ang mainlawak kan kuana no kasta, pare. Aya? Da kayo ngayon kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Kwa, pare. No da kami kan ni bagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami ti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi, pare. Maawatan nga tani pare andoy dagiti bagbagam kan kuana. Sapay kumaa. Naibagkit di ta saan panawan ni Mari Lilian. Pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kaya't adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaengan. No kasmatlak ni pare andoy. Di oray awanan asawak no kasta. Ay, imbaglaang tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidag ti amin akabalak. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, umay ka manganon. Nakaluto akon. Hoy, Andoy, agriing ka ditahan. Tanga ka talaga niya. Naiturog mo mat ngaminan. Panawanak man dito silid. Talaga nga awan amum a babae. Lakay. Kit kita man nakaturog da tao. Ngam ririing ang pailaan. Talaga nga awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grado man niya. Awan nga min amum kat. Kasta kadilatan ti panagsarsaritam kanya kandoy. Ngam sige, awan na nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodan ti maturog. Tamangan kami. Lilian! Tay balon ko! Di mo pa ilagay min sagana. Mabit lang, tay sagana. Ay, Nasapapay mo't ngamin. awan ka mo ma. Abay, kaya't mo amaladawak iti trabaho. Idinto ta agnum-numar kamit iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawa ken ka.
Tawan amamom, surun kon. Day, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Wan nanang, pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung nga agnaut kadagiti anak ko. Nay, apay ngay, anyat na pasamak. Jakon maibturon ti panagsasao ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala, anya ngay nga raud. Kastala ti biyag ako nada. Saan nga amin abanag ket swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang, ay, nagmalasak nga agpaiso iti asawa. Naimbag pa'y ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na. Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala ti biyag. Ket no malas ka man iti asawa, okay laeng dayta. Tinapatag ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Bumata ka man iti sardinas, balunak man. Day, sardinas man ang tibalunam, andoy. Wan na, tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ha? Andoy, balakad ko lang matday to'y anya. Kanya data. Amok ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape ken asukar. Agsangsangit. Awan asukar ken kapiyaw tanaibusan. Kat saan anak kagatang adagos, taimpalpas na pa'y dagiti lalabaan na. Ang pinagsasawam. Imbagam kano nga awan amam muna. Kan imbagam nga awan serbi na nga asawa. Sakat inuyaw mo pa'y. Asaan lang arun anapintas. Awan pa'y linaon ti utak na. Ha? Ang anya ka ita. Tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, Andoy. Naskan nga ipatag, asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Wow, nanang. Kaya't kunday ti apagkwartaak taadda aklata dito'y balay. Kat maasikasok matlaang dagiti anak ko. Ay katuan Lilian, kita day ta sumungad. Ti asawam mo. Apay nga imay dito'y day tao. Ang mga noumay na kayo sukunan. Sorry baka. Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya at ti panakilangan ko ken ka. Nasaya at mo ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli iti balay. Ngamin, aging gaita. Nasakit lat tatirik na. Pakawanin na ka din. Kat tagawid kayo kuman iti balay. Ay, saan kami nga agawid? Agyan kami lata diti balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? Adalatakan ka dayta? Basta saan kami pa'y agsubli iti balay? Agyan kami dito'y balay dananang iti 2 atawon. Anya? Adakan ka no mga sawa kan iti sabali? Awanin bibiyang ko? Ha? Ala, uminom ta pa rin daw eh. Nakita ka lumabas di ta paraangan may. So ngay nayaban ka na. At iti basong pare. Saan ang makabartak day tang arak? Iso nga ayos laang nga ginom ta. Ne. Sige pare. Apay naliday ka. Saan na kaya't ni Lilian ti agawid pare? Ha? Agnaidda ka no iti 2 atawan iti balay dananang na. Anya? Ay, day tanti ibagbagakan ka pare. Kat kunana pa'y, ang mga sawa kanulatan, awan kano bibiyang na. Ay, awanan na pare. Si dadaanan ang makisinakan kanibagat mo. Nagrigat gam ti agmay sa pare. Awan ti aglabay ti kawas,
Awan ti agluto iti balon nga trabaho. Ay, kasta talaga ti biyag, pare. Narigat ti agmay maysa, tawan ka andingay mo. Awan ka tulungam iti trabaho. Pare, No kumatadim nga ka iti balakad ko kan ka ide, asaya atom ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na kapanawan. Ay, di ka mat ngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bakit mo kan ka? wan nga rod, pare. Ala, anusam ti kanayon ang mga ayaw kan kwa na pare. Kat tunggal agsweldo ka, mangtad ka iti sustento da. Tapno inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawam kan ka. Wan, pare. Kasta ti aramidak. Kat ita pare, kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at tipan na kilangan mo iti asawam. Tapno di na ka panawan. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Ay, nadarling, maluganan tamot lang ang dahito arap-hap talugan. Wan nga rod, darling. Nagmayat nga i-drive ko. Nagri-ring ti cellphone mo, darling. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ayan ni Linda. Hello, Linda. Hello, manang. Nagkapuakit siya balay na tatang. Ay na, tsaka mo na maragsakan kay tinay doon ipadamag ko. Tapay. Makiasawa ka nun nila ni. Anya? Ay, darling, isardeng mo man pa'y day tulugan. Tagsarita kami kin ni Linda. O sige, Ay, manang, nagapuan nyo ka di ka ni Manong. Napanmin nala day to'y kagat-gatang mi alugan, May. Ay, imbag kayo man. Baro man ang tilugan nyo. Ayun gayam ulit ang mandi imbagam. Makiasawan nila, ne? Wun, kasta mo timbagan ni tatang. Suportaran ta kanu dyan kabsat ta. Kano di mawat lang ang kanyak iti kwartay di na minsan. Pagbayad na kano iti tuition na. Inigkam mo tadagos. Basta dumawat, ikak tapang eskwela na nga road. Ay na, masikog gaya man. Ay, jak umatindar iti kasar na. Ibagbagakaw. Jak mapanta na sakit tinakam ko numaki asawa di na oras. Sige, kasta pa'y nga rod manang. Impakaamuklaan. Bye. Bye! Ay, anyamutan nila ni. Di na pa'y nalpas ti panagadal na. Nga masikugan. katanya nga rod ngay. Kasta ti biyag ako nada, bakit? Tinam na mamapasamak, saan gaya mamapasamak? Ay, anyamutan. Ala, bayamaun. Kasta ti biyag kunakmanan. Anya nga rod ngay. Nailawan matan. Awanin mabalin tayo. Ay na, nagmayatan day takagat-gatang yu alugan niyo, Clara. Di magasak dito'y balay, tadda kayat ko alawlawagan, tatang. Pinalubusan niyo ang makiasawa nila ni. Masikog nga minan. Ayan na. Ayan day taababae, pungot-pungot ko man. Di lang nagpampanunutan. Napanda nagpa-check up Kadwa na nila kay na. Lakay na. Sino day di alakay na? Boyfriend na matkanaw iti 2 bulan. 2 bulan laang? Sigurado ka di nga am-amunan day di alalakay? Ay, sayang. Nurse pa'y magtiarapaap ko apagbalinan na. Kat ti kasarda, kat into. Ay, sa anak nga umay. Uray saan yun nga bagbaga? Ta uray ni Linda, di na malakayat ti umay. Tatang, apay nga ita saan mo't kay may damanang Clara kan manang Linda iti kasar ko. Hey, damagampay laag. Kat saan da kayat nga agkasar ka? O ala, bayan nyo ano kasta? Uray simpila ang ti kasarmi kan ni Oscar. Naragsakak matlat ta. Ket ayatan niyo kuma, ti maysa kan maysa. Tatang. Labmi nga ro ti tunggal may sa.
Kat sapay ko maatakan ka na yun alabnak ni Oscar. Darling, nadamag mo ka din. Nasakit ti ulo. Di nakasarsarita. Anya kalakit din aya. Amumit anabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Ngaman niya ko na ti doktor. Saan tan amaadaan iti anak tanatao nga anak ko. Mabalin tamatlat ti agampon. Anun tangay ti ado nga urnong ta. No saan tamot amaadaan iti anak. At ay padamag ko kan ka. Sigurado amaragsakan ka. Anya day tayang. Naganakan ni Lani. Nag-cute kan lalaki ti umuna nga anak na kini Oscar. Dilag pang panuno mo day dyan. Naganak adagos. Aganak tumanin. Yung kakit di bisitaan ni di ospital. Ay saan? Uray dumagas talabi. Saan ko na lang arudaan? Mapan ka lang. Tsak kaya ti bumaba. Tituyak lang ang lukat. Sige. Ilayon ko nga ruden ti kotse di ospital. Nasaya at manmanong, taimay na kami binisita diti ospital. Dua kami kinimanang mo Clara. Ayan na nga ro, ni Manang Clara. At ay jay lugan. Di na kaya ti dumsaag. Saan nakpay gayam anapakawan ni Manang ko? Saan mo takasta? Nasakit la kano ti ulo na. Lani. Ibati kon da ito akwarta. Tulong mi kada kayo nga gina. Ay, hagyaman na, Manong. Mabalin ka di apitsurak tabi, baim. Ay, Manong. Ipakita kinimanang mo Clara da ito picture na. Tapno makita na mo, iti anak mo. Tsak kaya't akitaan ko na lang arudan. Di mo ipapili. Agmaneho ka kiti. Napudot pa lang ka di ti ulo maging kayta. Kitaan da ito'y picture di ka anakam. Tapno mapukaw adagos ti rikrik naam. Tsak kaya. Karuprupa nila ni oh. Na, sapay agkatawa. Sige man langan. Kung makakaon. I-concentrate kong ti ag-drive. Tapno makaawit-tan at makainanakan. Madam, at tuyan dagiti in-order mo. Agyaman na. Nagado dagiti in-order mo, ma'am. Pangdua tao. Wan. Urayak man di ka duha. Sige, ma'am. Aya bandak tao na dapat order yaw. Sige. Nagbayag mo to ni Manang Clara. Linda. Manang Clara, naka-order ako ni ti kananta. Apaya kaya't mo ngagkita ta dito restaurant. Manang, jak gayam kabangalan ti sakit tinakam ko. Ada problema mo. Nilagay ko. Saan ka di ako na mga agawid? Tas nga pulon atawan na ije abroad. Isumat na dati ko nana. Isu ngay nururay ko. Kat apay nga rod nga agsangit-sangit ka. Manang, nagapa kami. At dagayam ikabkabalay na babae, jabrod. Anya? Naaramid na day taken ka? Wan manang, nagsakit a panunutan. Nagbayag nga inururay ko. Kasano nga ammom nga da babae na? Nag-video call kanyak di babae na. Kat impakita na dyan da. Una yan? Addan anak da. Hindi tuta na kami, awan pa anak me. Wana, lanapan mo't adagos ijay abro. Ay, mala, saan ka ngagsangit? Napay kumasaan. Nasakit nga rutinakam ko. Ayun gayang, naamam ka di, anaganakan nila ni. Ha? Naganakan? Babae, wano lalaki. Lalaki, nagyo. Linibas ko akinita ti cellphone nilakay ko. Kat, Pinitsuran nga min nilakay ko. Ay na, nakaayo akitaan. kunak man no binisita. Nasakit pa lang amin tinakam ko, tanaki asawa dagos. Uray siyak mat Ay, when gayam.
kumusta mo't nga iti pa nagpa-check up nila kay mo? Di mo ni palagi saan kami amaadaan iti anak. Ado mo ti kwartayo. Ipamuspusan nyo ah. Di mi amo. Pagsaritaan mi pa'y kinimanong mo dahi tabana. Hello, Manang Clara? Apay. Madamati conference mi kadagiti padak a manager. Adala ko maibagakkan ka. Anya dahi ta? Naganak manen nila ni. Anya? Ay unay mutten ta anak nga anak. Singin ka no, dagiti anak na. Babae kan lalaki. Singin pa'y? Wan, apay manang, saan ka kadi amaragsakan? Ay, nagrigat ti biyag. Anak nga anak. Anya ay ti trabaho nila kay na. Pasaray adda, pasaray awan. Malagayam. Ita naganak manan. Kasanulaangan nga iti biyag da. Manang, kayat mo, tama pantabisitaan ijay ospital? Yak kaya? Inta kitaan, tapno makita ta jay singin nga anak na. Si kalaangan no kayat mo. Malata ni, ituloy ko ti maki-conference. Sige manang, day talaang matkit diti ibagak ah. Bye! Natang! Gumatang kayo iti presko natang! Kapuros dagitoy! Lane, Ay, Manong. Sika ka din ti makipalingki? wen, tabisi ni manang mo. Timbag man. Manager gayam itan ni Manang Clara. Ewan kayam, damag ko ang naganak ka kanon. Wan, Manong. Makabulan pa ikitin ah. Apay nga glaklako kamutan dito'y palingke. Awan matigatang ko iti kanan di kadagiti anak ko, no siya kaglako. Kat nila kay mo ngay. Napan nagtrabaho iti adayo. Saan mo tan nga gawawin? Nay, apay ngay. Manong, natiliwak nga men nga ada kachat-chat na a babae. Iso na siguro ita ti kayat na. Aniya. Mala. Gumatang itila ko manatang, tapno at damot mapaglakwam. Sige Manong, pagpili ka, noan niya tigatangam. At naginatang ko anat natang. Nagadumot ang nagitaan natin nga ginatang mo. Kano dudwa tala ang matamang mangandarlañ. Pugtuam no asino tinanggatang kadagita. Papugtuam pa'y laang mat kanyak. Nilani, aburida kayo. Aglaklako ita ni Palingke. Anya? Ay unay matan? Masyanak nga raod. Kimutong matang. Limu siyang. Iso agi matang ako na, tinatangala ko na. Kasano ka naganak kanumanon? Singin pa'y. Kaasi day di akabsat yo. Ay kat basol na. Saan tuma nga min na nagpampanunot? Apay, awan lat plano yo amang tulong iji adi yo. Dua kayo kinilinda. Adumat lang ti kwarta ni Linda. Tawan mo't anak na akaskan ka. Ay nasumardeng ka man. Damagam man kid di kinilani. No kayat na nga ampunin tan, di may sa asingin nga anak na. Anya ti kayat mo? Di babae uno lalaki? Kita umanday ta. Kayat mo kunak tumahid. Ay na, tatang. Nag-cute, dagito'y singin nga anak nila ni. Ay na, nga road. Kahit jay inaunang anak na, itultulod ni nanang mo ang binigat iji eskwelaan. Bambantayan na ijay, aginggat pa nag-awid. Ay, awitak man dahi ti may sa asingin, tatang. Kalpasan na, inton madamdamamot nga awitak to'y may sa. May katuna. Ay na, nagsakit ti bukot kong agawit. Ay, nagdadagsanda. Kahit, aglaklako pa lang nila ni itinatang. Ay, katuna. Ay, awan mauray nan iti asawa na.
Tada babae na. Ay, unay matan. Ay, anya nga ta. Nubuludok pa lang dahito may sasingin. Tapay. Aw-awirak Ipasyar ko lang mag. Kan igatangak itigatas na. Kasla kayat mo matantimadaan iti anak ka. Di man ipalpalagip dahi tabanag, tatang. Tadyak kayat panunutan. Aglading itaklaang numalagip ko. Wala Ipasyar mo day tamay sa asingin. Tapno malag-ananak man mat. Ay, nagrigat at talaga ti agaw-awer. Manang Clara, adda anak kun. Ne, akin anak dayta. Kita mo, nag-cute. Nilani? Wen, kita mo. Ay na, nag-cute manang. Makaayayo talaga. Ay, kayat ko kumangarod nga agyan kanyak dahito nga ubeng, ta siya kun ti magpadakkel. Anya? Ay na, maasyanak ka nila ni. Ay, tulungan talaangan. Takaasimot dagiti anak na. Ay, anya ngay nga road. Wunan Maasyanak mo't kadagiti anak na. Iso sige, tulungan ta nila ni. Tulungan ta para iti masapsapul dagiti anak na. Sige nga rod. Kabsat talata nila ni. Iso anasken akasyanta. Takunada nga rod. Ti agkakabsat, agpipin nakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iti kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iti lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsaw ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni Manong mo. Ay, adak dito, oy manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isun ti ayabam, manong. Iso nga ro ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di boss mi. Ay, sige manong. Taibagakkan kwa na. Lakay! Ayan mo aya! Lakay! Nakapanimid kamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, lakay! Adan trabahom. Ay na, makasidata yun itinaimas. Nagkunakan ka? Dahita nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay, katsiyempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ija ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun to pay ammo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamat ipag ko alinda day jay Linda! Ni, kaslasaan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si kamo gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itinitso naman Ay, saan, manang? Agap apuraak ngamin. Anya nga dita pinalingkim?
Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ije kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plete ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo di opisina? Sapay imbaga kay di boss mi nga isarak ko ni bayaw. Di namot kayat ag construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikado na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mat ngamin ti construction. Kita man, nakangisngisit kan oh. Kauray ah. Kita anak. Nakagata iti second hat ang lugang ko. Uray nang isitak. Tinapatag at apanggidak. Day tangarot ti pagapapaan mi. Tanakapili. Pili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat. Di mon pilitan. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo. Marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rod, manong. Permin, ti panagregregat mi. Imbag kumamot, no saan anapili iti sidaan nilakay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. Nusan nga usaron. Di mo kutkutsan day ta electric fan. Naa. Apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Ay, di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay gaputawang kwartak. Jak mabalin nga electric pan. Saan mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon. Makauma kami. No? Ay, sa dino ti papanam? Awang bibiyang mau. Tupay agaw awid. Ingkakit di agbirok iti trabaho. Tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Uy, na yun. Ay, na. Tatang. Nay, si kamat gayang Pedraw. Ado ti manok yo ah. Ay, siyempre nagagat kami nga agtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan. Katundwa pares na Jay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalan nyo iti sadaan yaw. Awanan. Pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedro. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat sida niyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo, di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga ang mabisinak. Na, sapay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di atila madmadlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabaho, may kasimot ati pamilyam. Na. Isumulagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging ga ita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramidan na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siyak alaklakayan. At daak dito ing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain pa'y kit din kanilinda manugang ta.
Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakid day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. Kanyat mamerienda, tatang. Merienda. Kaririing mau, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamutay. Anya mo day ta merienda. Saan ka kadian napili, barok? Jakayat nga merienda iti lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Kat awan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ure dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kamin kaninanang mau. Sikaan timang talon day tataltalunan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, kat nula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, diya kaya ti agtalon, tatang. Mabiitak alumakay. Nagkaligat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Halaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tana iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Ang muklatan no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumat ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Perminti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di ti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatakin to nagsuldo ang. Kaasimahit, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit anya nga rod ading ko. Kasta la ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, iti lamad-madlaw yumay. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangingiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabannaw. Ti kayat mula ang kat agil-ilad. Anya ka, ninanangin aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Ha, nay. Apay na gito yung karton dito eh. At apay nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito yung karton! Nay, simmangpot ka gaya man. Apay na gito eh? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na iti kaskan ka. Ay, hindi nakman, ang awan iti kastal, hindi? Inton madamdama,
Umayan ti jeep a pangiluganan mi kadagitag gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Ah, Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamiyalang alang mo mat dagiti ibagbagakkan ka. ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Ah, Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta didak pampanawan, bakit? Oh, bayaw. Nabanog kan sa tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mo. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, una, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Ah, kitno kada Sabado kung Domingo, agtalunak pa ya. No kasta. Pudno jes istoryaan ni Linda kanyak. Ah, Ado ka no ti source of income mo. ah, Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inaldaw kayo nga agsangsangit. Apay anatay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, kat pudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudagit itong tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinala nga talaga. Pirming agladlading Hoy! Asin na sinaturat dito. At bibinda tayo langan. Nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manin abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang. Tuloy ko tiyang sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamit ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Maturo ka, masawan ka. Ay, kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kamakilamay. Ala, agawid kan, taing ka matura. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan ngay allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasanungang tibiyag tayo itan no kasta nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa'y mat nga ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y nga rod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardang ako nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay nga rod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan adu ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay dita kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan ije balayaw.
Ay, pirme nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatek lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, bak nang kumaitan ni Fredo no saan amang martag. Katwen mo, nagagat nga agpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Wala, nakagatang ko man itilugan na, kan adda kumapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid day jay. Ne, siga mo tinang ilugat iti rida manang. Umunag ka, Alfredo. Ay, unay mo nagrabi kamutan nga agawid. Ay, anya nga ron manang. Gagangay ti barwa. Apay ngay. Agilad kamutlatan di ta simento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo. Iso nga inuray ka, ta dumawatak kuma iti kwartam. Kwartak? Anda ay kwartak? Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Dita. Kita Puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Nay, ay, mapispisang pay day ti wallet mo. Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Winnaw, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Maray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. Pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado 12:00. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dito trabaho mo. Inta ka manganan ije karinderya. Nagngina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakilan aswil yung tagkuripaw. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka? Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisina. Nanang, anya ti sidaan. Damagam kanya kat ur-urayak nga ro ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanangan. Siyak man ang ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaan. Ay katay niya ngay nga raw kat si katiyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pailan na palabas abulan dayjay. Agkabaw kan samutan. Idi na palabas sa bulan. Katwang. Gimatang ka kumamutan. Uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon. Anusak ti agsida iti mantika ken bugoong. Ay unay ako ripot mon Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. Na. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Katsyak Wow. Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay ken pulutan. Ay ket, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtukaw kakit din, tarugyan tayo ti agsyat. Awan, jacket ti uminom. Agawi dak, uray na ni misis ka. Uray na ti swildok. Isukat ajak kaya ti mga sawa.
Tadyak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano? Naa. Kahit aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritam meten ni Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasek nga ibagakan ko na. Ngamjak maikaria, ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidaan, may. Ah? Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngam awan maururnong na. Na, kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay nanang. sus, imbagak meten kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga ruden ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek maut. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba. Kat mapan ka lang, ananang. Naa, nagdakkelan na butilya ti arak day tasangsangwang. Kan, wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanakman. Pulutan ko lang day ananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga rod amapan maki-birthday. Ta anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asay no paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Ada ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Ay, diyan nadama ka na. Ingkan, tawar urayan na ka paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain ta imbagak nga da ka. Kasaritam laeng mo't. Analin? Si kamat gayam. Unangkol, naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin, agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, angkol. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko, nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, angkol. Awan. Adu dita pagdiskitaran nyo. Angkol, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiitan na naibos? Ay, kagat-gatang ko di namin san nga aldaw. Ay sus, manula ang mat akilo di ginatang mo ngay. San ay amay sa kabandi ginatang ko? Ay agtala ka man si Capri daw. Kano limala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay unay mat dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasid ang arod mo't. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sus, arak laang mo't ti pangigasgastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak kan pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Is-istoryaan nyo siguro niya, nanang. Ayan, yakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pa'y laumutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon, taagunget tumanan di anak kaw.
Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay nakunakaon, jak kayatin tagsaw. Awan met pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang nga kasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak ka. Wala, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kenkwana Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbarte. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwartana. Nala daw kay ta, pare pre daw. At ngamin na ang over ko, pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Madi, tinalabas nga arak. Nagsaw, ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na dya ako naging inom, pare. Di ka man. Uy! Napanagnagak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyo. Kaya't mo asawan. Inikat mong tibisyo. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ng agbisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko Tanya ko mangay tinaipundar mo. Ay kayong kakita ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang amakita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Kuwan. Kitam di tulbok ko Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldo ngam iti siya, pare pre daw. Ay ke, nakapundarak mo't iti brand nyo alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, un nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanan. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Anggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlatan ti ugali na anak ko. Angam ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyo Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak man na yung tigatangam. Ada pulutan ko ijay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawi din tun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan ka no agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino nga iti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na Ay, saan na mabalay na? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang ka pa'y ka diti anak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya, di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ng abadbadaw. Ay, artek kan tumot ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsawi ti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo.
Awan serbiti gagat, numinalum kamut, ngagbarta. Isu nga agbaliw kan, anak kau. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny, simple, and very relatable episode from Lati. This episode is titled Tia Barangay, which means the lost umbrella that caused trouble in the barangay. And honestly, this is exactly the kind of small, everyday problem that Lati can turn into a full comedy drama. At first, the story sounds very simple. Someone loses an umbrella, that is all. It is not a big crime. It is not a huge disaster. It is just one missing umbrella. But in a close barangay where everyone knows everyone and every small issue can become public, even a lost umbrella can become the talk of the whole neighborhood. That is what makes this episode funny right away. Or umbrella is such an ordinary object. People use it when it rains. People use it under the hot sun. People bring it to the market, to church, to the barangay hall, to the sari-sari store, and to meetings. Because it is so common, it is also easy to forget, borrow, or accidentally take the wrong one. But when someone believes their umbrella was stolen or taken by someone else, the situation can quickly become dramatic. This is where the comedy begins. The owner of the missing umbrella starts looking for it. At first, they search calmly. They check the corner of the house, they check the chair, they check the sari-sari store, they ask one neighbor, then another. But when nobody gives a clear answer, suspicion begins. Suddenly, the lost umbrella is no longer just a lost umbrella. It becomes a barangay mystery. That is classic Lati storytelling. A small object becomes the center of a big issue because of people's reactions. The story is not only about the umbrella, it is about how people talk, accuse, defend themselves, gossip, and make assumptions before knowing the truth. You can imagine the main character walking around the barangay asking, "Did you see my umbrella?" At first, people answer normally, but after a while the question spreads. Someone says someone lost an umbrella. Another person says maybe someone took it. Then another says, "I saw someone carrying a similar umbrella yesterday." And before long, the story becomes bigger than the truth. This is one of the funniest parts of barangay comedy. A simple question turns into an investigation. People suddenly become detectives. Someone remembers seeing a blue umbrella. Someone else remembers seeing a red umbrella. Another person says the missing umbrella had flowers on it, but another insists it had stripes. Now even the description of the umbrella becomes confusing. The funniest character in this kind of episode might be the person who claims to know everything. They were not there, they did not see the umbrella disappear, but somehow they have a full theory. They say, "I think it was taken near the waiting shed." Then someone else says, "No, I think it was borrowed during the rain." Another person says, "Maybe it was not lost, maybe the owner forgot where they placed it." Everyone has an opinion, but nobody has proof. That is why the episode feels so real. In many communities, people love to help, but sometimes their help becomes more confusing. They add details, they make guesses, and they repeat information that may not be true. The result is comedy, but also a lesson. The person who lost the umbrella might become more and more dramatic. Maybe they say, "That umbrella was special." Maybe it was a gift, maybe it was expensive. Maybe it was the only umbrella they had, or maybe it was actually old and broken, but because it is missing, it suddenly becomes very important. That is funny because people often value something more after they lose it. The umbrella can also become a symbol of pride. The owner may feel embarrassed because they think someone took advantage of them. The neighbor who is suspected may feel insulted. Then other people get involved. Someone defends the suspected person. Another person says, "No, that person has borrowed things before." Suddenly, the lost umbrella opens old issues in the barangay. That is a very good comedy setup. The audience expects a simple search for an umbrella, but the story slowly reveals many small tensions between neighbors. Maybe someone borrowed a plastic chair and never returned it. Maybe someone forgot to return a cooking pot. Maybe someone took slippers by mistake at a gathering. The lost umbrella becomes the reason for people to remember all the things that were lost before. This is very funny because it shows how one small problem can unlock many old complaints. The episode can turn into a hilarious list of missing items in the barangay. Someone says, "My bucket also disappeared last month." Another says, "My broom was borrowed and never came back." Another says, "Even my chicken went missing once." Now the umbrella is no longer the only issue. The whole barangay becomes a lost and found comedy. The setting also gives the episode a lot of visual humor. Imagine a hot afternoon or a rainy morning in a rural barangay. People are standing near a sari-sari store, a waiting shed, or a barangay hall. The owner of the umbrella is serious, maybe holding a small notebook like an investigator. Neighbors are pointing in different directions. A man walks by holding an umbrella that looks suspiciously similar. Everyone turns to look at him. He freezes, then he says, "This is mine." But nobody believes him right away. That kind of moment would be hilarious. The audience knows it may be a misunderstanding, but the characters treat it like a serious case.
The bigger the reaction, the funnier the scene becomes. Another funny scene could involve multiple umbrellas. Maybe many people bring their umbrellas to a gathering and they all look alike. Then someone takes the wrong one by mistake. One person insists that the umbrella is theirs. Another person says, "No, mine also looks like that." Suddenly everyone starts checking handles, colors, holes, and scratches. A simple umbrella becomes evidence. This is where LaTie shines. It finds humor in tiny details. The way someone describes an umbrella can be funny. The way someone defends themselves can be funny. The way people gather around a small problem can be funny. It does not need expensive sets or big action. It only needs real people reacting in exaggerated but believable ways. But behind the comedy, there is also a meaningful lesson. This episode can teach viewers not to accuse too quickly. Losing something is frustrating, but suspicion can hurt relationships. If someone immediately says, "You took it," without proof, that can damage trust between neighbors. Sometimes the missing thing is not stolen. Sometimes it is forgotten, misplaced, borrowed by mistake, or taken accidentally. That is an important message. In a community, trust is valuable. An umbrella can be replaced, but a broken relationship is harder to repair. A careless accusation can create shame, anger, and misunderstanding. So before blaming someone, it is better to ask calmly, search carefully, and understand the facts. The episode can also teach responsibility. If you borrow something, return it. If you accidentally take the wrong item, admit it. If you find something that does not belong to you, bring it back. Small things matter because they show respect. Even an umbrella can become a test of honesty. That is why the title works well. Tia Barangay sounds funny, but it also has a clear lesson. It tells the audience that one small missing object can disturb the peace of a whole community. It is simple, but it is full of possible comedy scenes. Another strong part of this episode is the gossip. Once the umbrella is missing, people start talking. At first, the story is someone lost an umbrella. Then it becomes someone stole an umbrella. Then it becomes there is an umbrella thief in the barangay. By the time the story reaches the sari-sari store, maybe people are saying, "Hide your things, there is a thief nearby." That escalation is very funny because it shows how rumors grow. And in the end, the truth might be very simple. Maybe the umbrella was left inside the tricycle. Maybe the owner's relative borrowed it and forgot to say so. Maybe it was hanging behind the door the whole time. Maybe the person accusing everyone was the one who misplaced it. That kind of reveal would make the comedy even better because everyone who joined the investigation would feel embarrassed. A perfect LaTie ending might show the umbrella being found in the most obvious place. Everyone stops talking. The owner becomes quiet. The suspected neighbor looks offended. The gossipers slowly walk away. Then someone laughs and the whole barangay realizes that the big issue was caused by a simple mistake. That ending would be funny and meaningful at the same time. The lesson would be clear. Do not let a small missing item become a reason to accuse people, spread gossip, or create conflict. Sometimes the problem is not the lost umbrella. Sometimes the real problem is how quickly people judge others. As a reaction, I think this episode idea is very strong because it is different from the previous topics. We already had tricycle fare, sari-sari store debt, fiesta rumors, karaoke noise, and market change. Now, the lost umbrella gives another everyday situation that feels very Ilocano and very Filipino. It keeps the series fresh while staying close to barangay life. The umbrella is also a good object for comedy because everyone understands it. It is simple, visual, and relatable. Many people have lost an umbrella before. Many people have accidentally taken the wrong umbrella. Many people have borrowed one and forgotten to return it. That makes the story easy for viewers to connect with. This episode also gives room for many character types. There is the dramatic owner, the suspected neighbor, the gossiping auntie, the self-appointed investigator, the calm elder, the person who actually knows the truth but speaks too late, and the crowd that reacts to everything. Each character can add a different kind of humor. The dramatic owner can make the story emotional. The gossiping auntie can make it loud. The suspected neighbor can make it tense. The investigator-type character can make it ridiculous. The calm elder can bring wisdom, and the crowd can turn every scene into a funny barangay moment. What I like most is that the episode can balance comedy and warmth. It does not have to make anyone evil. The person who took the umbrella may have done it by mistake. The owner may overreact because they are stressed. The neighbors may gossip because they are curious, not because they are cruel. In the end, everyone can laugh and learn. This is what makes LaTie enjoyable. It shows people as imperfect but familiar. They misunderstand, exaggerate, talk too much, and react emotionally. But they are also capable of learning, apologizing, and laughing at themselves. That makes the story feel human. The episode also reflects the reality of small communities. In a barangay, privacy is limited. When something happens, people know quickly. When someone loses something, everyone hears about it.
That can be helpful because people can assist, but it can also be risky because rumors can spread faster than facts. So this story can remind viewers to use community closeness in a good way, help each other search, ask politely, return what you borrow, but do not spread accusations, do not turn a small problem into a big conflict, do not let gossip become louder than truth. Overall, Tia Barangay is a funny, simple, and meaningful episode. It has a clear everyday hook, a strong barangay setting, and a lot of comedy potential. The lost umbrella may seem like a small object, but the reactions around it can create a full story about trust, honesty, gossip, and respect. This is exactly the heart of Lati. Life is full of small problems. People lose things, neighbors talk, someone gets blamed, someone overreacts, someone laughs, and in the end, there is always a lesson hiding inside the chaos. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes one lost umbrella is enough to disturb the whole barangay, but when people learn to search for the truth before spreading suspicion, even a small mistake can become a lesson. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!